Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Ibadallah usikum wa nafsu bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairin katsiran aw yasadaqallahu al-'azim. Bawa ke Gunung Tanjung bagi kuasa istri di Cibulir manusia suami kusur hormat mengatur sekali anur bahagia bawa bihabatan saudara Samirau. Tiba-tiba bersyukur sangakan ke Allah rahmat salam wa kejujuran alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan para sahabat abi kaum termasuk saya. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah dengan kesempatan orang senantiasa kembali di pertempatan yang saya akan nikah yang Deni Ramdhani sareng bulan Sartika. Mudah-mudahan Deni Ramdhani kelahiran A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang Deni usika bitaqullah niatan di namanya niat abdi nikah lillahi ta'ala. Pada namanya niatan abdi nikah bulan Sartika kajang Deni Ramdhani lillahi ta'ala. Fokusnya masing-masing namun kena usahakan si bapak angke ucapkeunana ketika bapak nyebutkan dibayar kontan langsung tarima abdi nikah harus mohon bapak angke oke sami kobo teh sia kita mau kau kasih kasus bapaknya silih katus kedua pihaknya mun jauh kuah halo teuing malaweun ya teuing ngobotnya ya sekali di sing kahartos kedua pihak pamela teh kahartos wayang kadawihan deui siapnya wa uzawwijuka ala ma amarallahu sakin ma'rufin aw tasrihin lahu bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Deni Ramdhani nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina bulan Sartika mas kawina ku perhiasan emas 10 gram kontan. Tarima binika kana bulan Sartika binti Bapak Edo Jujo ku mas kawin mas perangkat pastor. Yang Deni Ramdhani nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina bulan Sartika mas kawina ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Tarima abi nikah kana bulan Sartika binti Bapak Edo Jujo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik wa adahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasul ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-syakirin alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa yukaffir majid.